الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ادعوني استجب لكم، والصلاة والسلام على القائل الدعاء مخ العبادة، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي في لا جبو أمو فون إسلامي كفولي نويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على دلي نو يدوي وي إسلاميا جوسي نبيل بلي دوي إنا فراكي ربي أفاني جومنا وحكم كنلا أنا خليفة نوي خليفة الطريقة تجانا مما في الشيخ هارون سانغاري عليه تشيبلا أكرم غوما نوي الشيخ أحمد تجاني علي سيسي كبو السنغال كولا ولا سا كان أكدوا وفرا أنا ملك كرمو كدوا وكا mali be gele am konna la ala be se ka hine anna ni ma banunu bunya kama ka ambo o gele anunu konna la kene basikira palais des sports konna la ka ben avril kalo kle konontoma jama bora kosobe ma ba chaman tumbe akene kan kene indatikira ni qur'an kalain ambal make Drissa Jakay tefe kene me ka sigi commune mi yera kono bamako ya no commune kati o maire Adama Berti ali aka bismillah kuma kaunasi mali la da la jamanai o lada mawuli amba fo dugu bla o kafsani lada wuli anga nyama kalaw no yere ko tradi moyi ulu fana ye uka laselike kenen kono an solla ka kira majamuli donli dome bamako tigiu no nyaare la kawe ulu fana yuka dakunya fla foli lasi an solla ka ala kira majamuli donli do fana lame katula an khalifa yere no Harun Sangare ale kumata lanyini minye abla akramo welila kana ni kenen sigi ani haklina munumbe ala ayola si ama alega kuma kuncele ambal make Abdullahi Kan ka bokkati ale kuma sendo sigi nyonka wala saka ankramo tanu ni ay arab kana namba foko qasida wala poem ale yoke ka Haruna majamuni ay ani min soro kenen kono anga bara kun folola anga je anga wala je yonfe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. جزيت خيرا ووقيت شرا. الحمد لله. بعد هذه التلاوة الكلام لرئيس بلدية المنطقة الرابعة كلمة ترحيب، فليتفضل
مشكورا أما سيدا من أنه كومين كاتي على دان جاتي أما مير انفيتي داكو يكلم بسم الله كم بابلو فليتفضل مشكورا. Monsieur le maire, bismillah. Monsieur le représentant du ministre des Cultes, Monsieur le représentant du ministre de la Réconciliation, Monsieur le représentant des familles protectrices de Bamako, Monsieur les membres de la Société traditionnelle du Mali, au nom du conseil communal et de la population de la commune 4, nous disons bienvenue en commune 4 à la délégation du grand calife. Que les bénédictions qui vont se sortir soient un déclic pour la paix et la concorde de tous les fils et les filles du Mali. Je vous remercie. الآن نحول الكلمة إلى ممثلي جمعيات القوالين موجودة عندنا في مالي. لديهم ممثلين هنا موجودين. نحول الكلام إلى ممثلهم كلمة ترحيب وتشريف. أغاني مكالاو وكاداكو يكلي بسم الله لكا كما بوبولو ويلا داي بامنا مبافو ولي ربافو كودو بلاكاوسا لا داولي ولا كما تيغو كما يولو دتاي كنا يفنا يوكا كداي دينا مغو جورا يرو ويرو كنغا وكا بسم الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Permettez-nous de prendre la parole. Vous êtes une personnalité du pays qui a accepté grandir et rayonner cette grande cérémonie de bénédiction pour le pays. Que le bon Dieu vous paye. Ceci dit, aujourd'hui, les communicateurs traditionnels du Mali, nous sommes très fiers ici de recevoir en cette terre bénie du Mali notre grand cheikh Tidjane Aliou Cissé venu de Kaolack. Mais cela est dit à un fils du pays, un fils d'une grande communauté religieuse, religieux de père et de mère, un grand calife, un croyant, un citoyen qui aime le Mali, un religieux qui aime la religion musulmane et qui dit, toute personne qui dit Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il l'aime. Ce bon citoyen, ce shérif, ce calife, notre cheikh Aruna Sangaré. Ici présent, il faut l'applaudir très fort. Aruna Sangaré, aujourd'hui, il fait la fierté du Mali, il fait la fierté de l'Afrique, il fait la fierté de la sous-région, il fait la fierté de tous les musulmans et musulmanes du Mali et de l'Afrique. Cheikh Aruna Sangaré, nous souhaitons que notre cheikh, le cheikh Tidjane Aliou Cissé comprenne sous votre leadership. Ici, le Burkina a fait une forte délégation de musulmans et de musulmanes, ils sont là. La Côte d'Ivoire est venue, le Sénégal est là, les Maliens de nord au sud sont là, les hommes sont là, les femmes sont là, pour dire à Tidjane Aliou Cissé, le grand imam de Kaolack, que nous sommes très fiers de l'accueillir ici. alaga nausara herala okba ambe les frères
et amis, représentant la communauté sénégalaise au Mali, qui animaient tout à l'heure avec le chant de Qassaïd, sont invités ici pour une prestation. Applaudissez pour Baïnias et Biran. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. بالأسرار من ملكوتها فياتي عالم الفيض من علم الغائب من العجائب والعجائب جمدان قرب الحبيب وما إليه وصال أنا نفس والآفاق مهما رأيتها أراني فإني كل من اندراب يا سائر يا باطن وانت سائر فهو يا عين زاده نور كباين لا اله الا الله صفاء ولا ماء ولطف ولا ونور ولا نار وروح ولا جسم تجلى للمحبوب حقا وقال لي أبي برهام عبد الله ادخلي حضرتي إذا نلنا من بصيرة نلتا سواء علينا من نموت ولا نحيا لا إله إلا الله 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 am na ñas ya mana mbal barhama ñas moo doon sambal fawar bu international moo ñuy xamal do national ba ñas yaa di international say mbir yemut fa Sénégal tariqa se yaa koy dundal ta boole koog sunnay rasul ndax seexi baay yaa koy saxal baay jóg taxaw di bay sa tool ak qadreew Muhammadillah lima xoliqal سبقنا سرق بالأقوال إلى صراطك المستقيم على قدر مقدار العظيم. Qu'Allah bénisse le Sénégal, qu'Allah bénisse le Mali. Applaudissez pour Baïnias et ses groupes. Merci beaucoup, merci pour cette belle prestation. À présent, Ambe Anjatiou, ka représentant wele dakunya kelen foli kan babulu turew ni ñaarew togola falyatafaddal ma'juran mashkura. Assalamu alaikum. Jamatigi Dramane ñaare togola an suraka suuf la togola amanga tuno fo aw bismillah anu ka murdu la togola u nana a jaranye abuyanama ala ka kɛ ere mi ɲini jamana in kɔnɔ ya rabbi ama ala k'a d'a ma an bɛ siran min ɲɛ ala k'an kisi o ma o de tun bɛ ne fɛ a ka to bɛ na sallallahu muhammadu khairul kalami ma qalla wa dalla hada kan ممثل الأسر المؤسسة
لمدينة باماكو، عادات احتفظنا بها من إنشاء باماكو إلى يومنا هذا. كل ما تجمعنا في مثل هذه التجمعات دائما هم الذين يرحبون بنا ويرحبون بالضيوف، لأن هذه الأسر هي المؤسسة لمدينة باماكو. 7 أسر أو 10، 3 أسرة طبعا عادية، والسبعة تقال الأسر الدينية ال7 لمدينة باماكو. باماكو دقلهم كاكمايني نيلا دا يورود أو جاتيو وان بسم الله ونوكا موري دقلهم لا ونيشيوني برجالا كنوسرا أنكر مغو شوالا بايا هيدرا سراكريكا أو برادو دي كلام على كناسرا هيرنا أنكر مغو أفرازنا كنكا أنكر مغو دي نوي الشيخ الشريف أحمد تيجان شريف عثمان مدانا هيدرا على كناسرا هيرنا كانوا عنك دمناي كان يهرب باي كنسي عنك دمنا كاسبابويا ككلاكا واليا نكرا وواي مغنم فضيلة الإمام العارف بالله الشيخ علي السيسي مغنم باكا بروغرام دو إبادو كافوكا كا ديبلاسمان مانوغو أسوليسيتي لنو جيه فامي ngami kara sawe akada anga jamana kono kana ka anye kala halado kado ka jamana yi amena dakuna kele dalima hakilina mi ablayna nisodi akuma mi balida noye ankaramo Sheikh Harun Sankare. Fatiha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mamada ya wasiyal qarami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala al-habib bi khair khaliqi نورت مالي بحضرة فضيلة الإمام. نعرف الظروف التي تمر بها فضيلة الشيخ، كل الدعوات التي توجه إليه من كل أطراف العالم. نحول الكلام إلى الخليفة هارون سانكاري الذي دعا فضيلة الشيخ لزيارتنا هذا المساء، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا غير منقطع، وأي حمد حمدي نعمة الباري، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. القائل: من عاد مريدا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فدائم رضوان الله تعالى على شيخنا وملاذنا القطب المكتوب مولانا أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني، نفعنا الله ببركاته ونفحاته في الدارين. وعن خليفته
ووارث سره صاحب الحمة العليا والأخلاق الكريمة المثلى ذي الكرامات الجسام الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس. وقد من الله تبارك وتعالى علينا بزيارة أحد النجوم وبحر العلوم في الشريعة والحقيقة والطريقة والفيضة التجانية الأحمدية الإبراهيمية الإمام الكبير لجامع الزاوية الكبرى بمدينة كولات، ألا وهو الشيخ أحمد تجاني علي السيسي حفيد الشيخ الإسلام، سقاه الله وإيانا من فيض أنوارهم في الدنيا والآخرة. إذا كان الولد سر أبيه، فنحن اليوم بصحبة الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس، فبكل أدب واحترام أقف أمام حضرتكم لأرحب بضيوفنا الأكارم، فنقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دولتكم جمهورية مالي. وفي هذه الساحة التي تنورت بحضوركم وأنتم من سلالة الأماجد الكرام، فنحن اليوم في غاية الفرح والسرور، فلا شك أن هذا الجمع الغفير كله شوق وحب لكم يا شيخ. فنرجو من شيخنا الكريم دعاء خاصا لدولتنا جمهورية مالي، حكومة وشعبا، أن يخرجنا ربنا من الغم الذي نحن فيه، وأن يخصنا وجماعتنا وأحبابنا بخالص دعواته لنيل سعادة الدارين والفتح والقبول والمدد والصحة والعافية والاطمئنان والعمر المبارك. فنعود ونوجه جزيل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الحاج إبراهيم بوبكر كيتا وجميع أعداء حكومته، وخاصة وزير الشؤون الدينية الشيخ عمر حاس جلو، وكما نشكر الإمام الكبير في الجامع الأكبر بباماكو إمام شيخ كوكي كالي، ورئيس المجلس الأعلى للإسلام الشيخ محمود ديكو، والداعية الكبير الشيخ شريف عثمان مدان حيدر. ولا ننسى الخليفة الشريف الشيخ عبد الجليل منصور حيدر، وكبار العلماء في الطريقة التجانية بمال. وفي الختام نسأل الله تعالى لضيوفنا الكرام إقامة طيبة وعودا حميدا، أبقاكم الله زخرا للإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excellence,
Monsieur le ministre de la Population et de l'Aménagement du Territoire, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal, Monsieur le représentant du ministre de la Réconciliation nationale, Monsieur le président de la communauté sénégalaise du Mali, Leur Éminence, le grand imam de Bamako, Monsieur le représentant du Haut Conseil islamique du Mali, Monsieur le représentant du groupement des leaders religieux et spirituels du Mali, la famille fondatrice de Bamako, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il me plaît à ce jour mémorable, en ce haut lieu de sport, devenu pour la circonstance un véritable temple de la foi en Dieu, en son prophète et en son islam, de vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Créateur, le Clément et le Miséricordieux, lui qui nous a permis de vivre ces moments heureux de notre existence, de louer son humble serviteur, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de rendre un vibrant hommage à son éminence, Cheikh Tidiane Aliou Cissé, grand imam de Medina Baye de Kaolack, notre illustre hôte qui s'est soustrait de ses multiples et précieuses occupations religieuses quotidiennes pour nous accorder ces quelques jours de séjour fascinants de prière et de bénédiction pour nous. Chers invités, encore une fois, je profite de cette honorable occasion ainsi offerte pour m'adresser à cette haute assemblée et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a honorés par la visite de l'une des étoiles brillantes et source intarissable de la tariqa Tidjaniya, le grand imam de la Zawiya Tidjaniya de Kaolack, notre cher maître Cheikh Tidiane Aliou Cissé, petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a annoncé à ses disciples dans un hadith: quiconque se déplace pour rendre visite à un de ses frères en islam, Allah lui accorde une place dans le paradis. Que la paix et la bénédiction soient sur sa sainte famille et sur ses compagnons jusqu'au jour où ni la fortune, ni des enfants, ni les immeubles, ni les belles voitures, ni les belles boubous ne serviront à l'homme, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur propre. Mes chers frères et sœurs, les sages disent que l'enfant est le secret de son père. Nous osons dire que nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cheikh Ibrahim Niass. Permettez-moi de remercier l'imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé et sa délégation pour l'honneur qu'ils ont fait à la communauté Tidiane et au peuple malien. Comme on dit en peul, Bismillah Modo, ou Bismillah Okasso. Vous conviendrez avec moi, chers invités, que quand un érudit d'une telle dimension se déplace avec nous, vers nous, malgré l'énormité des charges qui lui incombent, nous estimons que nous passons du coup du rêve à la réalité. Il faut y croire et profiter judicieusement de ces immenses savoirs et pouvoirs, bref, de son être. Ainsi donc, j'invite chacun ici présent à profiter de cet instant qui est favorable
à l'acceptation des prières et bénédictions à travers la présence de ces fidèles serviteurs d'Allah venus uniquement pour la cause d'Allah. Il n'est point besoin de dire qu'en ce moment où le Mali, mon pays, semble fragilisé, pour ne pas dire divisé, à l'heure où certains frères de même sang et de même lait s'entredéchirent, des supposés sudistes et nordistes s'affrontent, quelques musulmans modérés et musulmans intégristes se regardent en chien de faïence, certaines ethnies se haïssent et se déciment, que j'aise encore, nous avons plus que jamais besoin des bénédictions pour notre pays. Entre frères, entre Maliens, non pas du sud ou du nord, mais entre Maliens tout court, entre musulmans partageant le Saint-Coran comme héritage commun et non entre chiites et sunnites, entre musulmans et croyants, entre ethnies vivant en convivialité dans la culture de cousinage à plaisanterie qui marque notre identité culturelle. Nous avons besoin aussi de rappels, de rafraîchissement des prières et bénédictions, surtout venant d'un saint aussi réputé en la personne de notre grand chef Tidjane Aliou Cissé, classé 3e personnalité influente de l'islam en Afrique, derrière l'imam de Al-Azhar en Égypte, Cheikh Ahmed Mohamed Al-Tayyib, et le guide du royaume chérifien, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Notre Cheikh Tidjane Cissé demeure ainsi le seul Africain au Sud-Sahara à avoir ces privilèges. Selon les rapports publiés chaque année par le Centre d'études stratégiques royal islamique à Amman, en Jordanie, en collaboration avec le Centre islamo-chrétien de l'Université Georgetown aux États-Unis, l'imam Cheikh Tidjane Cissé, mon maître, notre maître, représente une centaine de millions de musulmans à travers le monde. Chers invités, vous n'êtes pas sans savoir que depuis que ce mauvais vent souffle sur notre pays, le Mali, de nombreuses prières et bénédictions ont été faites ça et là. À celle-ci, il nous a paru opportun d'associer celles des érudits d'autres contrées, des maîtres, des frères et amis saints de corps et d'esprit pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu créateur, afin qu'il puisse nous écouter et nous accorder sa grâce, sa protection et ses immenses faveurs. Nous voici donc réunis ici dans nos diversités pour faire des prières pour notre cher pays aujourd'hui. Je suis convaincu qu'à travers cette assemblée, le Mali se mettra debout et pour toujours, Inch'Allah. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier très chaleureusement les hautes autorités du Mali, singulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, pour leur présence, pour leur forte implication dans la réussite de ces journées de bénédiction. Mes remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et des cultes pour sa disponibilité, à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, mon grand frère Amion Guindo, pour sa disponibilité, pour son accompagnement, à son Excellence, Monsieur le ministre de la Protection civile, pour son appui, à son Excellence, Monsieur Soumenou Boubé Maïga, secrétaire général à la présidence, à son Excellence, Monsieur Sambel Bana Diallo, ministre de la Population et de l'Aménagement du territoire, à l'honorable député, notre cher, notre shérif, le petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, je parle de Abdou Jalil Haïdara.
Cheikh Abdul Jalil Haïdara, merci infiniment. Qu'Allah veille sur vous. Depuis l'arrivée du Cheikh à maintenant, vous êtes restés debout. Vous nous avez accompagnés dans tout ce que nous faisons. Qu'Allah vous donne la longévité pour pouvoir continuer les bonnes œuvres que vous êtes en train de faire pour la région de Ségou et pour le Mali. Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer toute ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal, Monsieur Hassan Ndoye, pour sa disponibilité sans faille et son inconditionnel dévouement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous avez tous nos remerciements. Depuis que vous avez appris l'arrivée de notre chef, vous avez mobilisé la communauté sénégalaise, vous avez pris des dispositions avec les autorités maliennes pour réserver un accueil chaleureux à notre guide spirituel, à notre imam, le Saint Cheikh Tidiane Aliou Cissé. Que la baraka de Cheikh Ibrahim Niass soit sur vous, cher ambassadeur. Merci beaucoup. Merci également à toute la communauté sénégalaise, le président de la communauté sénégalaise, le président de la coordination des Tidjanes sénégalais, le président de la communauté mouride sénégalaise, toutes les communautés sénégalaises sans différence. Je vous remercie au nom de mon chef et au nom de toutes les talibés et au nom de la République du Mali. Merci beaucoup. Je remercie également Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, pour sa disponibilité. Moussa Mara a toujours répondu à nos appels. Alors aujourd'hui, il est au Maroc, mais il s'est fait représenter par Chérif Chaban Haïdara. Merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites. Merci à Monsieur le maire, merci aux griots de notre pays. Merci à notre shérif Choual Bayaya Haïdara et son frère Mohamed Tyson Haïdara pour leur présence. Merci au fils de guide de Ansaroudi, du président du groupement des religieux et spirituels du Mali. Je parle de Cheikh Tidiane Haïdara, fils de shérif Ousmane Madan Haïdara. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Merci beaucoup. Monsieur le maire de la commune 4, vous avez nos remerciements. Qu'Allah veille sur vous. L'imam de Bamako, malgré les statuts qu'il a, en tant qu'imam de Bamako, la capitale malienne, cher imam, merci beaucoup. Qu'Allah veille sur vous. Nia Medjon Kounandi, à Fos Sababou Nyuma, je salue ici ma maman, Hadja Marietou Allaï Moussa Almami Handou Guédé. Merci maman, merci maman, merci maman, merci maman. Je remercie également mon épouse Balkissa Sangaré, que je ne cesse de remercier. Je salue Mahmoud Doukouré. Mahmoud Doukouré, merci beaucoup. On ne peut pas vous remercier. Je salue la présidente du parti Sinouma, honorable Safiatou Diakité. Merci beaucoup. Madame Magasuba Awasila. Je ne peux pas vous remercier. Je salue tout le monde, Madame Dunkara, mes frères, mes sœurs. Donc, je ne saurais terminer sans dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci à vous tous, Aouliti Aoulibaraji. Min fora Khalifa Sisa Touaboukana Ani Araboukana. Je sais que Minoubado, ils savent que Absega ou Kubakan faut Anglican Fanala. Donc à Kumaba et Bamalankana, ouais, Kafoli ni wali no ke na baga be kara kara ni ala nga jamana nyamoko munumea anga ministre munumea député munumea commune 4 maire ani ambe sal min kono a directrice amba fo ka wali mondo
aye anaka personnel be blanga disposition à son mari na qu'elle en soit remerciée. Donc au foli ko fe kayra ka fo ni hera bele bari akramo agal mami ni tariqat tijaniya fayda tido tijaniya noro tido doy الشيخ الإمام أحمد تيجان علي سيسي أنا دفع جمال النبي على بجاتي ما سبنا مي جوروكا بوم جمال لا جولا أني مين كوما بلامه كبارك ناي مين كإنفلونسي به جمال باكا مروك روا نو أمير المؤمنين وكوفة شيخ الأزهر إيجيبت Obedaka no bora no ankara Sheikh Aliou Cissé ale masabana ankara mo be sigile flani ma million keme chama je fambe fe olu de bala me abolu de nyamine kala kasra yidula no nana nga jamana ka ko here bay Sheikh Haruna Sangare ko kabanyina fe aka do ko nga jamana anga jamana be lahala mina ambera jini mado ambe fakili ambe bakili nga shetana di fitna doni do ani nyonche antute norni siddo malila antute fimani jamando malila ante flyani gobana do malila nga fitna nana kankara mo ka do kani aka ni do ko fe malika era soro malido beka do ndakele fe beka bo dakele fe ayan karamo ko fo barsa ka programme serele no ona tabe adi delegation belebele bade nana jaban chawa nana no fe ubayu ka bara ubla kana ku beniche oni baraji ka foli ke fango fe ye demeke ni mbara ka sera soro foli ke rube foli ni wali mando o be bela jeli minu wula ku jo kabini bara indamnera antena sega beto ko fo nga keren ne yara mogo flame no Sénégal ambassadeur ani communauté sénégalaise ambo fo kabini karamo nana domi kabina amasi d'ailleurs ou une mobilisation d'amne wa be ka continuer fo ka se bi ma do be continuer fo ka fo ko karamo tara an karamo no angal mami bay haj koke kale afala kabini kulu abaseka ala kana sara herera an karamo no Cheikh Abdou Jalil Haidari alara Cheikh Ibrahim Niass mode jarom min balela tijaniya kono bi anyinana ko aya kuru ka bla kerefe ki yere ga kalande ko Cheikh Aliou Cissé nana kalbi barka ni ala ka nasara herela aya ka jorobai ama daire ka anyinana ko kabili Cheikh ko kanali fora fobi afara se kala ka nasra herela akramo asayi Sherif Osman Madan Haidara akoni karen tuma ka fa ko akramo ya fo chugumi abe tourner la Côte d'Ivoire Abidjan Jamanaka ali adenke Sherif Ahmad Tijan Osman Haidara aye tourner de la jo ka fo Sherif Ahmad Tijani aki jija ni kana kana fako aka ni senjo kana ka adakumya kuma ba kelen anyo de tomo awe ame aga program continue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تقديم الشكر من المحب عبد الله بشير كان إلى الحبيب شيخ هارون السنكري. هارون حبة لعباد الرحمن مقدم بل خليفة التجاني تاج العلوم في الحقيقة بدر البدور شمس الإرفان
سنده متصل بنجل صاحب الفيدة برهام قطب الزمان من حباه الإله لأمتي لنشر الدين وطريقة التجان قطب الأقطاب سر الرسول صلى عليه الله وملائكة الرحمن من أخلص الحب لعباد الله وقدم النصح لذوي الأقران ساحب الفاتح لما أغلق والجوهر الكمال مرشد الحيران اسم اللطيف منفي الفقر هارون له بحمة الشيخ التجاني أنت الكريم والله سنكر فتحت لي جراب سر الرباني شكري وتقديري أبوه لك في صنع المعروف لعبد الله الفلاني عدد ما صلى وسلم على محمد خير عباد الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان جزيت خيرا ووقيت شرا. أحد الأحباب والمريدين من الله عليه في هذه الجلسة أن قرض بعض الأبيات عرفانا لجهود الشيخ والخليفة هارون سانكاري جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. نينتون كرا أنا كنا كونفولاي أني ميسرو كنا يكونو نيالا يسيدان نتايرانا كنا يكون فلانا أمبي أولاسي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Adonga